As you can see, walay tao. So, walang kabalo. Asa dapat akong ferry? My gosh. I'm lost. And then I'm bringing my napakiduha ka baggage. Breakfast with my idol. Idol talaga. And then here, I'm working. Oh, kapiling ba kaya? So this is the place that we are staying in. And ay, niabot na gyud akong habal-habal driver. So magpa-laundry sa may laundry ba ni or basura? Show your real face. Hi. Oh wait, again ato pa nila. Oh, we will pero kuan na may kuran. Ilaan din na. Ay, nasa kananan? Dili sa lahi. Ay, kanina balay, no? This one. Uy, isig vlog, wabi kay billboard. Wow! Yeah! Attitude! Did ako na ang liog. Ako na ang ulo sa ubod. Sa mukha sa may billboard. Pero personalan to. Kano marag, uy, attitude ba? Say hi. Di ka magkoko, later na lang, uy. Uy, ginaw ko. Uy, simba ko. Simba ko. Ang iba na siya, kaya lang. Sige pa, ipin na ako yun. Ay, gado. Bye, Ran. Let's go home. Gabi no, 2 days related dili Siargao. So, naka-impake nami and everything. Papa ko iligo. Story na. Messy hair on Islander. Messy hair with messy face. So, nag-secret video ba? Secret panangkit sa duwi. Ay, okay na ba video? Wala lang. Hi po. Hi, welcome to Siargao. Diba? So, we're here at Katangan. Ang Christmas tree ng Katangan. Christmas person. As you can see naman the view. Ano sa Alot? Dito ang Santa Fe. Oh. Santa Fe. Unahan pa ang Santa Fe dito? Ang mga turista. Okay. Anong Outfit yun. Sorry kayo. The shades yun. Ay, sorry kayo, no? Pwede naman ito magpang-uran. Pwede na di mo pang balay ba? Ako naman dapat ang manukad. Wow! Dapat magpapigdir ka. Like as you can see naman, my outfit. Wait. Outfit check. Bershka, Uniqlo, Forever 21. Hi, Ben. Normal convo. Yeah. Where's his screen? Sleeping? He's with Nikki's aunt. Fresh ba, oy? Kabalo ka when ato ang first nga nag-samgyup together? Sa Metro. At bang sa Revival? Di ba nagluto-luto ta? Oh, last 2 years ago. Wow, second year anniversary with being Panggap. With being so plastic.
Asa man kita? Mag-continue daw. Bill. Asa man kita? Karon? Karon ka asa man ka?